Eto ništa imamo danas zadnji trening pred utakmicu sa Zagorcom u Krapini, sutra u 14 sati, znači krećemo put te utakmice. Imali smo zadnju utakmicu protiv Grobnića, na našu sreću tu smo apsolvirali, osvojili smo nakon dužeg nekakvog perioda 3 boda. I za sutrašnju utakmicu isto očekujemo nekakve te pozitivne stvari, da ne samo u rezultatu nego i u toj samoj igri, da nastavljamo ono što smo radili. Recimo ona kruna utakmice nam je bila protiv Poreča, tamo gdje smo zaista puno prilika stvorili, nažalost utakmicu smo izgubili, ali to je nekakvi naš put, neka naša vizija, to kako bi naša momčad trebala u budućnosti izgledati. Znači uvijek nekakav napadački nogomet, puno tih stvaranja, dubina, šansi, okomica, tako to i očekujemo i sutra. Znamo i sami da još imamo 4 kola do kraja i nama je to sad isto jako bitno da tih bodova osvojimo što više, da lovimo taj nekakav priključak gore s vrhom da bi mogli znači krenuti u sljedeću polusezonu sa nekakvim velikim zaostacima. I eto još prije toga utakmice nama je velim prvenstvo bitno, ali znamo i sve što nas čeka i utorak, ta kup utakmica protiv Hajduka. To je nekakva nagrada i za ove igrače i za sam klub i za ovu okolicu, šta eto došao je taj jedan protivnik koji je uvijek svi ga žele i vidjeti i igrati protiv njega. Tako evo i mi imamo tu sreću da igramo protiv Hajduka u Bjelovaru u 14 sati u utorak 8.11. I isto bi molio igrače da prvo krenu se na tu utakmicu sutra, a utorak normalno to će isto brzo doći, poslije ćemo glave okretati prema tom Hajduku. I normalno sve naše navijače i simpatizere da u što većem broju dođu podržati nas. Normalno ima tu puno i navijača Hajduka, sad nadam se da i oni će gledati na našu stranu, da što više ljudi navija za nas, ne za Hajduk. I tako da, eto, to je nekakva plan i vizija u ovom nekakvom kratkom periodu, s time da još bi htio pozvati ljude, naši juniori sutra igraju isto u 10 sati ovdje protiv Rudeša. Bilo bi lijepo isto da u što većem broju dođu i tu djecu našu podržati, to je naša